Anyang laki din! Nay, mare, apay nga gwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasi man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman, patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Saan maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta? Anya lakit din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan aasin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manin anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi, tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manin nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may sakamat kumare. Ha? Apay kumare? Agwalwalis ka ra brabe eh. Anya? Tapay kuma, dagis aya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumare Aida. Anya ko matidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara, dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mo nga ramidin itan. Patpatim mo day ta. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao dito bagbagam kumare. Agawid ka kayo din. Nagado ka nga. Natatagwalis naman pa. Tasakam. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha? Anya dayta? Apay, pudno ka ti bagbaga day nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh? Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna.
Ay, patpatsem dayjay. Awan pa'y tinasayat ang maisuro na itipada na aparswa, salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Isu siguro nga awan aasensuan na itibiyag, ta may samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin day bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kay da. Naku na maday ito tibilin day di apong mo alakay. Dakis tagwalis iti rabi. Ngam day nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak, kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman di no? No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mat abak-bakatan nana. Nay, alya ka din day tangay bagbagam ay da. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo ba da? Anya? Bakbakita na kon, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi. Anya laki din? Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kanday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuraw? Adiya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay amo ti maisuraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpaylaang. Di ka paylaim mo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Yesiled. Anya? Unay kan ay da. Nangan ka iti nagsasamit, Yesiled. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay lang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang araw, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingking ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagaksan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalat ta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo.
Dahil ita ti ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa ilaka, mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pang-aasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak ko na'y mangigtibag bagam. Apay natulong kan. Un nga rod, Nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, Nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, Nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matan ti kuton dito'y lapayag ko, Nana. Ay dapaw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakas ta agwalis iti labi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na? Saan pa ka no? Baka gay ay-ayam pa lang di unig Isumit ko na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapo iti dakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso nga mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan ko't aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat na-insulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot tanti panagkat-katawa kat makapainsulto bes. Ay, gunguna na kit di Kinasadot na lang da jay. Iso asan na makawalis iti rabi Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng. No pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No ado ti warna, apay kaya nasaan ka nga agwalis. Tsak manamukan ko na. Siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano, kat saan lang alapayag na tikutunan. Ang mga no tisilang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan tikuton dyan mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki de.
Kumusta ngay, kumari Aida? Si kamat gayam, kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay di nga agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pailangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagasan aya. No day ta silang mo ti makuton. Ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Sana dakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas kit ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kunak man no umay ka ita ijabangkag, bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Adati na patag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsod mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanamgay, Luseng. Nakasukat kamay. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang ka ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkitak no ada magustuak. Wan nana, yag konto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anwan ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay lang nun, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasala saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo kan bracelet. Nagnginamot tan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Anya nana, ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw ti gatangag, Luseng. Dayta ka di black.
Wine, kamanungay day tayo. 1.5 lang day tanana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 latan na. Ay naapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidea. Ay wala na, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada, nga mawampay maakwartak. Iso nga uray day to'y rilupay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartang ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo dayta relo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mare. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairalamat nga nga awan kwartak ita. Ado nga min tinagastusa ka dagiti napalpalawas nga daw mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray inutom abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay blackman nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaak itibak. Uray agan ano ka kumare, awan at talaga ti kwartak kunak tumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare, no adda kwartak, gumatang ka talaga, ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige, ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, nagdamot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y anagat-gatang? Diyak kumakayat nga agala tawan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuha na bakay? Amumutin to ugali da di ako marim. Ha? Numaminsan mga minda di alusing. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na kunak tumat. Nagalas ti ugali da di ako marim bakay. Sana nakapapati na kiti, bagbagana. Una yan ti kastoy, nagrigat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang di parikot mo? Dayja man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko nang urag inuton nang awam mo inted na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget itikasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimag asot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak itipungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang arudan di maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw!
Umayak ko magsingir iti utang mo, Arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inla akom tirilo kanyak. Gamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita, Mare. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam awan pa'y maitid ko ita. Uray ko lang main inutak. Awan ang talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang ada maswelto. Magtidak to ko, Mare. Ay! Uray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada maswelto, Mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam ko, Mare. Day, apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takasla na pudot ti ulam. Napodot at talaga, Nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat intad na ure binting anak kami suot awan. Anya, Dayemot abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amukla ko maan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Jakla ko man pinautangan dagiti awanan bain. Agraramandang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtot da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y, Nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, oray sikawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ang makaungat kamatan, Mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Guria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan matla intad na. Sa ita, sika, awan mat itid mo? Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka matan nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim, ure agpauna ka pa'y laeng, ure limagasot no iso. Anya, ay na, pasensya kan kumari. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik a nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo mo't gayong agbayad. Anya? Rabiin ko, Mare. Imay kapailangan dito balay. Ay naku kumari. Imayak ta sa anak ang makaid na iti ipapannilusing itay jabalay mi. Ha? Napan mo't lang ijay? Wen mari. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Ano ya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Ta saan mo't nga ron apa nagsusweldo? Ay, no amok la kumaakas jet aramidan na. Jak la kuman nang alala itila ko na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti pa nagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku naman kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata itila ko na. Saan ta na mga alala? Kaslada tapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman ay. Ay saanan na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali da di aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papan iti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di
Iso bayadam to dayjay. Taustom. Ora ipilit nan tumanan tila ko na. San mon nga ulitan ti mangala. Nya laki ding. Anya? Kastagam timbay na imbaga dito, nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw ngam awam magayang pagbayad yaw. Okay, stilayan na dahil babae. Ha? Kastagayam, ha? Ay, nako. Iso, tinang ipilpilit itila ako na. Sa ita, iso pa itadaganas ng agsaw-sao. Iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko ang kanunungan day diyang aramidin na. Bayadak, tinalak arilo, nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay tayo ta. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao, kasla na yanaklang, di kalman. Oho! No ti panagkunana, kat saan ko tutupan? Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan, no pepeak lata, kasjay! Oh my God, kumari! Tanda pa pananta, darasam! Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing? Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay jayan ni nana mo na, nga agraraman ta kanungamin, amadan itirilo kas kada bracelet, ngam awan magkang pagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare, no asino pa'y tinang ipilpilit itila ako na, iso pa'y ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Inta man ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti darat yawanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. When, Mare? Wen, da kami nga rod, mare. Ala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanyak. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ko pa akastik. Anay ko! Abay nga tinong panak matantay! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Day tatirumbang kan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan. Sa ita, agkakadagas mo tan, ti mapan mo ibagbagay, ti karuba, nga agraraman kami, kas kadanya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumare? Kas kala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikodan ti tao. Ado sasawam. Nagmayat adaitan da tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa. Kunaktuman. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kayat mo asawan, ti inusaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso day jay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kaming ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan ah. Si kaki di mo't. Uray hulugan basta mako na alugan.
Kan, makuna ako kwayaw. Sa bagay matkit di Kat inton ano ngay ti blessing na nga raw. Isu nga imayak na, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo dun sa bado nana. Ada basit pagsasangwan tayo ijibalay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay, napalabas ko nga min ida idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Sika talaga, an-anwan da ngay kumamot ti kutse. Elf ti kabarbaro alugan da. Elf ti inalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anwan da ngay ti kutse. No pang service da laang akat adamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan na day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari umay kang umaintun sa bado ijibalay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanaganak adita awan nga min ti amok nga sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Katno kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo, kaslapod no Ne, impagpakalang aruda na pudno. Alaman nga rod kumare, inton biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada tayo ton biyernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda diya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang lang. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kaya't abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to ati kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumari, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Kat, anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan kumari? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Kanya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambol na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang aruda ni tulugan. Elf pay lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pa'y laang kuning da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay,
So asaan ang nakaskas daw? Hulugan tilugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, kinko ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw nagpado, yung agbadbado. Agtiltil lang yung nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakip ding aldaw ati blessing tilugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kutsita inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumari Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapalas kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo siguro timbaga tasawa niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gapo ta elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo ang kasawa. Aghulugan kayo lang arudon itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utek yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa, nung kasjay mo ti sungbat da. Unay na ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawan da tilugan nyo. Kapot ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron, isumat ti bagbagada itay nasabat ko. Never mind them. Saan man isuda ti mang dadalin taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari, isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madani mo ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat mo tanti ko chiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least ako tye. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay tilugan nga elf, presentable ayan no kasjay nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiray tang imbagana. Isungarod nga elf ti inalami ahulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada nagalada iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang kaw. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me.
Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan logan da. Kat mabalin a pakilogan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alogan tapno pagpasikat milaang? Kano kunada asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alogan ta? Anya? Tilugan da kano ti us-usto alogan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasika da. Kan adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay kutpud no day talakay. Iso nga elf tinalat ah. Tapno adda pangkayawd. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na ano pampansinan talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki di. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huling nga rod ba kahit? Kasano nga ta na ito yan? Sapay nagpada tamang yung trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay ang singir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyom ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit a bayadan tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanuktok. Si kamag gaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito yung balay mo, ta umutang ako ma. Anya, utang ay bagpagamat. Apay, umutang ay amat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't Nako, I don't have enough money. Tapno ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan alugan. Na mawamang gaam trabaho yo. Ha! Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, jo iti binulan. Nagirwar kayo gayam nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mat ibagbagang kan. Kitaan ti alpalugan da ay rin nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Saan nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagam. Napaiswan ka kung nang gidi, ah? Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Ang yan laki din na. Apay nga awan mo't ng tilugan talakay. Ay, awanin ba kahit? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan katatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anyangay nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Tay kasman. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak.
Naimbag pa'y tilugan da rin, tadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutsiya. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan niyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbaketan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama, pare. Ayan na nga, gilugan nyo nga, may. Ano samot ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day, pare. Naimbag ka pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad, pare. Nakababay laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gapot awan ibayad yon, pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat, pare. Imulam da ita, iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mga anan bakay. Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kalipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idinaminsan nga aldaw ang nag-record kami iti Anya Lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malang arod, ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rodan. Nala, umuna ka ng kusina bakay. May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga agsend iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka dagiti content mo bakit? Iso ka na yung agsend iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisi. Anya? Asino ko mati mabuisay? Kat amin mo't amakit kita nga kumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidakan ko na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay ta? Ni Guryaa. Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba a feeling blogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana o. Mauman tulat ta. Sa bagay matkit di ah. Awan ti mapasama ano pampansin na kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan mo kaskan na bakit. Ang lalaki din.
Nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta ngay? Madam Vlogger. Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sa amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malagip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa ak mat kumare. Gano mabuyak na iti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agaramid iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting amo or-orno. Ha? Naimbag lang nga adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang nga proud ka, kadagidar aramid. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko lang tamot, ah. For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yun. Makauma akit kitaan. Big-bigat pa ila ang agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Ay, makauma abuy-buyaan. Siga akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat maray-ray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunak tumag. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan nagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pala ang mat nagbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gorya. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kindi, umapal ka lang ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kindi. Tapno adaman, ti pakakumikumam. San ka tatay tala, mangdadadaw ni ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam, basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti may bagbagam. Ay na! Nakaragragsaka ka talaga lakay. Ha? Tapay. Kitaon da ito, oh. Maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Manuay tinuurnong mo a dollars. Bakit? Manipod ng rugi ak anagaramit iti content ko aging gaita. Adamat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisan din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti bala ito ah. Ay katuan alakay,
Day talaga yan. Oh, si Kamagam Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak ta dala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya dayta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Kapod naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay, kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, ang karaming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat kit ding ag-vlog ka Tamas aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo tang. Wan man? Apay, ti panagkunam ka dyak mo. Oho! Anya? No kabaalan ti daduma. Ay kat, kabaalak mo't Nya laki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabaalan nang ag-aramid iti content na. Oho! Kabaalak mo't Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramid ka talaga Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isupay nga ipos ko inton madamdama. Danmarts, Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds, kas kuma iti maangay akalaysa, anibersaryo, panagkasangay, ken iti anyaman nga okasyon, awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez. Iti numero 0956-045-3280. Wenno iti Facebook, ken Messenger na, Dante Martinez. Danmarts, Lights and Sounds. Kita ang kadita impus ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Siyak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agraraman na talaga. Gapulang tanakita na timpus ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsuldo iti Facebook. Naus mo tundidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day tanga arabiden na. Gamti inal daw, mapad makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit dang. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumari Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na mat ti ag-vlog. Ay na kumare. Naaw histerik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wan kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na dya Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko mare. Imbes sa mapan makichismismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Aywan awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Bakal? Wen lakay. Friend mo mat iti Facebook saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti pa. Anya?
Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo nga nagati ipubos na iti Facebook. Tasi ka pa masagid ti tao, itaglawlaw na. Anya, Ika umay. So, dyan nakita ti bagbagam a video nga impos na. kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung mo saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon a views na mutan. Anya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak ngamin iti buko juice, iso nga isbuak matan nga isbu. Hays! Hoy, Korea! Nangagkuti bagbagam ah! Di mo kunay na dahi ta video kiti content mo. Nay! Isbaw! Iso nga rin nga in video taday content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo, Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti da iti nga video, kat ag-viral. Anyan laki din. Anya! Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dahi ta. Anya kamutan. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti da iti Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat ti ad-adama kinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka ka, ikonti mo pa eh. Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito'y. Manakibiyang nga. Hays! Agdalaw! Nay! Nagnyising aro na takar mo, kakababa ay! Anyaman ni Korea. Kastamatan. Hay! Diyak mo. Diyak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin, agraraman, agbalin na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-is ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat nga ro dagiti ipopos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babain kon. No way. Jak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Ius. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta. Ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, ag-billion views lagit din ni Gurian din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot at ipan nakaibabain ti anak dano kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti kapsyon good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguria? Kaslasan mo ten nga pampanunaut. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, inidabaw. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mo ti panagdigdigos na. Nga na. Unak lakit din sa inyo nabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nanti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim imas da itirabi ikinilakay na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili ang kabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan.
Talaga na pukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at mapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan ana. Puno day ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka naw dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maka may mayat day jay. Adapay mapinot ka anal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas jeng aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak ita dito'y si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, kanya mananday ta. Talaga, amang ibabailin to. Anya? No saan mo pala nga sardangan day tang arami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kunak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apo, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kanishare mo mo tanadi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Ala no day tatikat mo nga aramiday, ti pa kay babayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbakiday. Anya? Uyawam dagiti content ni Marta drama. Ngam may met pa kida buyain, dagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin dagiti kawis mo. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay ka nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi ka no am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki day. Nagkalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.